Omai ade hye me mo akwaba e de ba attention TV so e mo amu PSC na natili ene de masoa ensem no se me de abesom eye me man Ghana e wo afidikasi so ene e de amamu attention TV so ene ensem be na etwagu e wo social media so ene ensem a etwagu e social media so no ano e din ye pa me pa mo chomo subscribe channel no e ma me na mo like page no so e ma me ni mu odin na mo fa mo comment no so enter chire ene ni mu odin ye pa na je say na mo share je say your videos no across all the social media platforms so na ye koyenim ye mienu na ye ejuma de bia me ka se me ne Ghana for na ye ejuma se Ghana for mu ni ho amena na tili mi ni ho na tili so me ni ho Ghana for eni ho de bia me ka twem se me fa bibia enka me mo e ba na entertainment aspect me ba be jam egu ho e ba no radio sensem Christo som sensem ba be jam ho egu ho e de amam eba na sports me de ebebrem eba na political aspect nso so ate say am also there me de bebrem bibia mo pebia ante say babegye mu e de gu eye afidie so e de amamosa ene de ensem be na etwagu ene de ensem na etwagu e wo man Ghana na no odwen ne fire for fire get to ene de wan betina say hot seat we ka say na natili then I say hot seat ene de no odwen tina me say ne is the hot seat on attention TV me no ya be bobo ensem a chese ekoso ewo yama ene ensem be na ekoso ewo oman Ghana ya actress a chese owo Kumawood nsem de chief one brofofo ni nti eja Kumawood ni Kumase ya actress ya Jackson a chese ono no o act ya fe de Ghana for da sorry ya say de o de be musician otonyum yanyum tuni a ebetie ne nyum ne family be bo nyuma yese eji dia fine kakra e Ghana for ehu aye ababa we ebeto mu no yese ya dressing enyenyenyenyenyenyenye piercing ya be piercing na sum nyina sie ene ne hwenim ene ne furum ene wa piercing wo kakra yese behu ne chin yese nema bebere na yese ya be ye o Ghana for e kasa ho bebere but ya anye de be onde wantie wom kra ma ne papa eye ka ebentum kra e ba abonten so be kasa ye fa onu ane ba ne so ensensem ye Ghana for dia egu apaso achese sebi omo ewi na amwo wo na ntwetwede sam no ya ne papa be kasa e de efa ho ye san eda e sorry ya ye se ya aware me ana natili and I'm betting na attention TV so and I'm bebro and some na e ma mo say ne de ya just an aware any way back boyfriend as on me na me aware e ma Ghana for kra bisa me say na natili bisa ya ma ye say na aware no betimi agye na me say Ghana for de na aware ntimi nyina Ghana for say na because of your addressing no sebi oja ewu akola no kra wi o san be ko ne dada ma na me say okay ene ne metoma na ye ya just Ghana for be kasa bebre enen so yesan eda sorry ya asem foforo ena esan so ede ababi ni papa ke ebentum ba abonto se Ghana munim social media na mama obi ye na de entertainment industry no dress ya ni nyina eye branding ne ba no branding ho nte se ode ye enwum nti ne ma ne dress ya osan piese na so esa na Ghana no munim sebi entertainment no se ne wo se wo ye wo ne ma de efa nsema ye ke bentum so ebetwa de egu ye fa ya ne ba no ensem ho ebe mkra ese waware ne ye ne papa ba bonte so woda bi enya awale na ye partner ne ba ye na Ghana for na partner wo ba ya ka ya Jackson obi enim na Ghana for ye nyina ye nim ni ya be ye party amache se wa hyehyɛ atale maternity aye shopping for ama ye hu se nanim kura boma na Ghana for ke bentum ko na san ebra bi ne se Ghana for so monye nkwala san vuturo bi na ise ke utu edigu omwani ene yeda esori ese ya eja abo eja anya ababedru Yankopon asue ya Jackson asumdwe ma je se wawo ene ya awo baby boy fefefe ede ama eye Ghana for ede ahye ne ma wenum nyina animunyam ye do ba de ase ese wasue ya asumdwe nti Ghana for se ya omo otiri nkwa omo hwe ni ebe ekwakodru ene waware no mani ewo ho ye pa makra mo dasene yesan ebe hia ewo attention TV so